nerangno ihya. Mesti ora paham lah, potongan ora paham lah. Kan tetap ada kalimat sing nempel. Salim Imam Ghazali ngendikan dunya iku masratul akhirah, dunya itu tanaman akhirat. Wis sithiklah ke nanam terus eling Mas. Nanam kairutlah telolah penting duit tanam. Wes ora iso salat suwengi ping 1000 koyo Sayyid Ali Zainal Abidin minimal ape turu salat 2 rakaat. 2 rakaat gak iso minimal ape turu wudu. Iling-ilingan. Saya itu belum pernah tiru gak wudu. Mulai teng pondok nganti saniki. Itu gara-gara iling-ilingan. Wong turu kudu karo wong mati. Dadi mati-matilah apa suci lah keren. Memang Nabi nase ngoten, wong ape turu maca subhanallah sakmene terus kok mesti mata anak ditegir mati mata alal fitrah. Jadi Nabi uniknya gitu. Wiridan sing paling akeh justru ora bar salat malah nak ape tuh. Ya kan wiridan ketika Nabi ngajari Sayyidah Aisyah maca tasbih ping 33 bar salat apa ape turu? Ape turu. Meskipun wiridan itu juga dipakai wiridan bar salat. Ketika Sayyidah Fatimah ngeluh tangane niku ngapal mergo ndak punya pembantu. Itu kan sama Nabi gak dikai pembantu tapi diwarai apa? Wiridan. Lucune kon maca sedurunge napa? Sare. Maksudnya lucu tak anggap di luar dugaan. Maksudnya lucu itu di luar dugaan. Tapi nak sampean kasef itu para pangeran. Itu mesti pancen momen paling ekstrim itu orang mau tidur. Bojo kula anak-anak kula paling wedi nek ambek kula pas sampai turun. Karena kula niku terbawa oleh hadis itu. Zaman teng pondok nganti sakniki. Sayyidah Fatimah didhawuhi, "Ya Fatimah, apa perlu kamu tak kasih wiridan yang lebih baik ketimbang pembantu?" Apa itu ya Rasulullah? Kamu membaca tasbih 33 kali, tahmid, takbir itu sebelum tidur. Idza akhadtuma madhaji akuma. Itu kan yang didhawuhi orang dua karena ada Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali. Kalau kamu mau tidur baca ini. Coba sekarang sampean bayangno. Wong ape mateni kowe paling gampang ya pas turu. Cara kula penyokot kowe paling gampang ya pas turu. Bojomu nak muangkel mbek kowe cara nekek paling gampang ya pas turu. Muga-muga ora, tapi beberapa kejadian yang TV kriminal lah. Pas turu ya, kode krungu. Artinya turu itu momen paling gawat. Karena kita tidak bisa menjaga diri kita. Nah, di momen paling gawat ini kenangan kita adalah pernah baca tasbih dulu, baca tahmid dulu, baca takbir dulu. Saya tuh punya wiridan mau tidur tuh banyak, ya apal. Bukan apa, apalku ora krono sering tak apal loh mboten. Kalimat itu bagi saya itu penting untuk identitas saya sebagai hamba Allah. Seorang lagi, kalimat itu tak anggap penting untuk identitas saya sebagai hambanya. Misalnya apal ini. Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arsyil azim rabbuna wa rabbu kulli syai' falikul habbi wan nawa munazzila tawrati wal injili wal qur'an a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidun fi nasiyatiha antal awalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'. Itu apa? Anggap itu tak waca. Karena tak anggap Gusti kula turullah wong donya sing ngatur ya jenengan. Wis anak bojo kula ora mungkin jaga terus kula wae turu nggih turu sing jaga nggih jenengan. Ilmu kula, nyawa kula semua yang jaganya. Makanya Nabi itu kan bismika wada'tu jambi wa bismika arfa'u. Nah dongamu kan mau roh bismika Allahumma ahya bismika. Iku donga ape ngaji ra donga ape turu. Mulane ana kiai, ayo roh dongane ngaji. Napa Pak Yai? Bismika Allahumma ahya bismika wa. Lha niku donga ape turu. Lah ya kena ngaji turu. Jadi ana kiai iku saking mangkel e. Engko anggere santri ngaji ku turu. Jadi pas sampe ngaji pun ngertos dongane ngaji. Dereng yai itu diwari bismika Allahumma ahya. Terus ana muridé sing nyeletuk. Ya ini ku donga turu. Lah yo nak ngaji turu. Ya ini saking mangkel e. Ya saiki mbok aku barani mbok bid'ah mbok ora wae tak warai. Dongane ngaji apa? Bismika Allahumma ahya. Nyatane do turu ada dongane. Wong tahlana futuhal arifin ora wong sing melek. Nabi itu nak ndonga badhe sare itu. Allahumma bika wa sampai terus bika wada'tu jambi wa bismika arfa'u. Alja'tu dzurila malja walaman jaminka illa terus tuanya teman. Dan itu Nabi nak nyifati terus baca ayat kursi. Nak nyifati sare yo. In mutta umumnya kayak gini macam mutta apa mitta. Pokoknya ono sing maca mutta ono sing maca apa? Mitta. Kan teng Quran 2 kali.
wala in qutiltum au muttum. Tapi sebagian ayat afa imitta fahumul khalidun. Jadi mat ya, ana afa imitta ada yang mutta. Mergo ning Quran apa? Wala in muttum au qutiltum. Tapi ana ayat afa imitta. Jadi malah yang macane oleh dua kali apa? Mutta atau apa? Mitta. Fa'in mutta alal fitrah. Kalau kamu mati ketika tidur dalam keadaan seperti itu, mutta alal fitrah. Mesti kita kan mikir, coba kondisi paling bahaya dalam kehidupan kita adalah apa? Pas tidur. Maka bekalnya harus serius, yaitu iso wudu terus baca doa-doa ini. Kayak apa Rasulullah SAW? Nah misalnya kayak ngaji pas bab ngono kan lumayan. Misalnya kira apal donga iku mergo ora potongan apalan lalinan, minimal wudu. Wudu ra kudu sempurna, orang wudu go salat mawon. Mboten harus sempurna wudu napa? Salat. Pokoke wudu eling-elingan suci terus. Ya mau terus donga. Jadi kula nu nak turu malah terus nganggo pakaian sing disenengi Nabi Ibrahim. Niku sarawil, celana. Ya celana tidur napa piyama. Kula nu di celana niku saking seneng kula celana itu kula teng Madinah gitu mbas kathah celana piyama tidur. Pas istri kula haji kula titipi. Mergo Hibbu Ibrahim celana iku pakaian kesayangane Nabi sinten? Ibrahim. Dan iki Nabi niku nak mara masjid mesti suwe ping celana. Mergo yo mau turu terus ibune ndangak dadi iku. Mulane Nabi terus duka, Nabi berhubung wong apian nang ngendikan, "Cung, nak turu celana terus yudi farjahu ila sama." Saake malaikat langit. Ape delok padha ana iku. Terasa diterangno. Mulane pokoke bahasa Arab iku ngene-ngene terus terusane hadis yudi farjahu. Lho misale bayangno kowe dadi malaikat, bagian neliti ngamali santri. Pas kontrol. Rasa terang. Mulane Nabi Ibrahim pertama wong sing damel napa? Sarawil napa? Celana. Mulane celana diarani Hibbu Ibrahim, pakaian kesayangane Nabi sinten? Terus Nabi Muhammad karuan anit tabi' millata Ibrahim Hanifah. Mulane kiai-kiai kuno iku sampean roh kan kiai-kiai kuno hasil wis tarungan lah celananan. Tapi aja balapan kaya wong Malaysia iku celana resmi, celana piyaman. Kulo nu ndek kata. Iku guling-gulingan karena tadi paling ndak terus keling nganggo celana piyaman niat ala millati napa Ibrahim. Lah nek kowe turu ngene iku fa in mutta alal fitrah atau fa in